Ito ng palo dito. Nampak. Sip. Nah. Mudah-mudahan bersesuh mak. Tanggal 9 Di mat di Malala. Malala. Jalan Mantiang, boy, Jalan Mantiang. Sip bang. Bilangan tiang. Tanggal 9. Tanggal 9 Jadi Minggu. insyaallah mak. Kalau Rabu dewa Luanda. Oh iya Luanda so. Tanggal 9 Malala Malala. Guru kecamatan Malala. Jadi insyaallah. Tata di Jalan Mantiang. Di Jalan Bantiang. Jalan Bantiang. Di. Lima tahun lewat. Nggak buka mudah-mudahan mah. Kau lah terekam kali waktu ku ada nggak? Tuh misalnya. Jadi. Mudah-mudahan. Jadi mak apa isi lawak mak gariang? Gariang. Itu berarti Juna. Mak. Tanggal 9 di awal. Iya, Po. Di Malala. Malala. Mantiang. Ya, jadi. Malala Barat. Corong Jalan Mantiang, Malala Barat. Insyaallah mak. 5 tahun lewat. Lah 5 tahun nak buka Jadi mak. Yo mak. Yo nak. Mak. Kalau mapunta kami ano na do mga relay. Barang pindah bang. Ilay ka lagi begoga. Insyaallah. Aman. Aman. Yo. Wah. Kau kakak gitu mah. Sip. 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 Coba dia barang pindah kedua bang. Pindah. Iyo. Iyo. Hehehe.